sakit duduk di hadapan Nabi ngomong, "Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman banyak banget di grup." Grup WA. Belum ada zaman itu bawa WA. Padahal teman saya banyak. Saksikan sekarang Muhammad, apa yang diucapkan di situ. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Kalau model kita diludahin begitu, Pok, dia sakit, wah syukurin. Alhamdulillah, baru sakit mod. La ilaha illallah. Kita ngomong emosian mulu digituin lah. Betawi lu gelar gua gulung. Lu jual gua borong begitu. Wah, Betawi ngagulnya paling gede. Bujrak bocah naik motor kencang buat depan rumah kencang. Wah, kesel buat gue tidur bangun setan tuh bocah. Gua bayarin pala lu. Wah, lu padahal agak punya duit. Pakai bayarin pala. Token aja bunyi. Makin bayarin pala orang. Ya Allah Nabi.